Ni kutangira aha porogaramu yitu y'obuhingi n'oburisa nkabutosha omuhereza wawe ndi Ivan Utsime kandi erizoba nazo mu cyaro cya Karerema umurisingiro natayayira aine Jeffrey Black ogwo no muhingi w'omwani no manyito tutambara ebyanga bitari bimwe na bimwe turukuronda abahingi abo mutano na nabarisa mbene rizoba kandi twagwa aha muhingi w'omwani ayisingiro te kucira kwinga mwani ahabwe mbera yobwireriyo neterwa umushana mwinje munonga konka we ntureba atirema mani wana urebe nyuma yanje noreba ngo mwani orode guriyo kandi gwakuzire agurna harevo yo kwika hihi kugusharura nareba haramuna nebite bindi ebyahire ebyari kusharura mbene ncumanyisa ngo isingiro na no mwana yo gutandikire kwera konka tuza kureba we kandi akakoriyone kahakakozise kureba ngo yatunga omwani omuri sinjoro ndi Ivan Utsime program no buhingi no burisa otakarugaho kamwakire tuganire nawe niwo nobasa kumwegaho cyangwe rizoba nyewe banyeta aine Jeffrey Black ndi umuhingi w'omwani kandi nisangwa musere ya Karerema famu yanje niyo kusangwa Karerema okuruga kare kuna amazire musoma yanje nabo musubuzo n'ukutwara bitoke Kampala kuna nasuri bitoke bwire buce byo nabergamo nazo mu Local Administration Police na serving y'imyaka ena kuna amazire y'imyaka ene byo nakora transfer of service na ba parish chief na serving y'imyaka 23 so imyaka 23 kwiyahwire narangundi kimara na nzo mu buhingi ngandi umuhingi w'urutoke kongane na nyongerereho mwana so nasaba government yandekura bampa package yanje nazo mu kwingo mwana abweki wakunzura umwana muri byona umwana butansoma mu primary na no mu secondary bakabatsomesa ngo nekingwa kiri cash wahingwa mwana no inesende kandi kurabira mu experience y'imbere serving abantu ndwebembera abantu mu government mbenda abantu binemyani kandi abarije so wagukunda kujya no kufuna sente nakunda kujya ngo nabangu hingire school fees y'abana teranganze na no kubaho kwanje nimba nakutereza Besho mwana ukatembura to kutandika kuhinga okutembura mwana nkatandikana na nebishayi ngabanza natembura rutocaha omuri Rift Valley kandi kurwamaze kukwata haho emyaka mice rwagira amana make na reba ekikwasa kubasa kuna buruza abahingisa banyaguci kubasa hano mwana bakanyarvizing ibintu bibiri kutahekibira no kutaho mwana konkana jang obukuri yo mwanya gwa hansi kanteke ho mwana so natandika ahanyine bisayi 20 nzo hikankitano omwana guna atandikina nagwe ngatandika no mwana gwa butosha gwabakare indigenous nagutebezebwa hondi zo musubuzi ya natandika no mwana gwa butosha ogwa Robusta ngatandikana mwene ngatandikana mix nkabanyine nkabyara Robusta nabyara Nyasaranda nabyara na Corona so nyine bikabisatu byo mwana hafamu jero kabyara oyinekinerwa cyo kubikunda ninga nibyo wabeno basa kubona nkabani mbika kan ngatagetinga ibintu nkabibiri season yo mwani kugira ngo ndakora nko mwana ndakora nko mundu gumwe ahabwa buri kiti Robusta ne yero kwa katano kuza kwa mwenda kandi Nyasandera kurwo kwa kabiri kuza kwa mukaga so nkenda nkore kugira ngo mara mezi maringwa ndiyo mu mwani kuna tano kwa kabiri narwo mu Nyasaranda yani ho mutaho mu Robusta kindetere ntagira season emwe ntagira season emwe ngumeni sharura kimari mamezi nkamunana ndiyo mukusharura oro kutunga kasente mwisho mwana waza gubyara no gubyarota no timbiki na chikwinga na chi okorota mbwene okubyara umwani ni science etakushana so okubyara umwani kuryo mutendere etakushana konka eyo buhinjo burungi naba recommendinga futi 2 ahari 2 kina cha futi 2 ahari 2 ogarramu kimwene cheka futi omwana ogubyara higuraho abwencho no byara timba futi 2 ahari 2 no targetinga ngo taproot yo mwana ogwe indigenous kwegwa kwenda kukwata futi yagweberi hansi munongo mizi akwasa kutimba mu futi 2 ukasanga amizi garuho so ekine kirungi necha futi 2 ahari 2 nambuta ko commission njya kubikoreka ibintu akatire mu mwana ibintu imbere ebya futi 2 ahari 2 harimo gwafire kandi ekine cyo nkikuyamba gwaba gutakwase omwako kwiza no kanuro no kirfiringa so no boyine futi 2 ahari 2 Rita kirwa garamu
waba nyine okubasa no kwatari itaka waba no kutimbe kina no timbe kina ubanza itaka ryo kubanza fute emwe oruteka haruguriye kina otimbe rya kabiri erya kreso yo ornaga waba yino kubasa kwawe oshimukana leto bujumu bw'amasa ukabuteka muri yeri itaka ukarutabura karugara mu kina hatokije kwa nho wabyarahi ogabana ho wabyarara kina echo denemizi ejeje mche netambura muri yari yagamasa deni yotapuru itatanka kuronda amiza hansi no buringwa kusupportinga umuti distance mbamba ka kare bakana recommendinga okubyara omwani futi munana ari munana robusta kare bakana batagitinga umuntu kusanga ine kiti cyangu twingana nenzo bakweta narongo konkate mpinga hikahinduka nabahinga futi nki 5 na 9 ahari nawo kugira ngo nobo ine butubwinji kandi oyorire mitinke 3 kandi osharumana mwinji so hata no wasa koresa ina nangi 5 ari 5 square 5 ari 5 square 5 ari 5 aha tukona bembyiri hata hankabambire nkambire za munana kandi nkabanta kinema experience tana kiterezaje kutoma lines so nkambire za munana konkati ndiyo ninkora ninyaka ni feeling gap seza asigire kugira ngo ngiro mwana mwinji koko marago byarugurebero utakureba ngo gwakora paka wahika kusharura echo kwanzo mwani no kurango wabingamu omwata omwata nico kizubu cyo mwani cyangwa munonga ahakureba nkintu kibika omwata no gubika obukoko kandi gaka competinga hakirisa cyo mwani so wabo bingiro mwata ibintu byo no wabicaringinga then ndizo challenge ariho ekutegana sa mwani nakasisibirizi akasisibirizi oyino guro mbazi ukagure mbazi rocket ukagura rapid ukatero akakokako kakafa ohireho cyo taro binde bigoreze kubasa gutahira gwa gucira umutoko okufa ukoma ko mwani aha wogubyire nugure nchiretwa nugure tomsana konka omusana kukuzwa nokoresa local methods zo gusangira nkemigorra hakabaho butiti omugorra nukuchaka bagwino butiti kana gwaje cyo nukwatamize nzora yagwa ezamu so niyo message kutuyamba obutoma munonga eya kabiri cyekina cya futi ibiri ecyotire mu seedling no sature kibuno cyekisiko uzumuka side edge hatu no kwanote ekikopo cyamizi omwana ogwe nuguma so challenge ezo musana nuko tukurwana nazo nkabahinji kandi kezo mweje muri mwingi atwina mweje muri kugira ngo enzora yagwa yarenga kandi itakariya no mushenyi so ke kugwenzura negenda nenzora negwa negenda twakufatine mweje muri mitunga atera mwejo then watugambira hakufira za rocket naki oyino bukoko rede bwo kureba bwakutahire kuteganisa zo mwana menye makasisi katandikire mpora kakwiza mpora kandi menta kumanya exactly kikakuronda mente kateka ngo maybe nkaronda nga acid zeze ya hamwani konkana asanga ko konkana kakize kuryogwo mwana kwihamwa amizi hati kugira ngo kabera kite munonga nikiteka kurwara kandi njuma zireke kuremera abo kuba nikabaka ziriri ecya kabiri nikaretita kare ekakujana yo mbigere haturuzo mwana nuguhendera guragira umwana tugukorengana na nitaka kukwatwa nabano rabo mwana umukasanga ikiti kirya hansi kine njuma no sanga zona zaragire nitaka turukorengana mwana kwikaho so ntubantu sarira kurangwe bitaje bireke kwata hansi bwime umwanya notandikira kugwinika ahakuguru opimara yakuguru omwana gwasi yafuti ibiri no gwinika okugoreka burengero wizoba ko goreka burengero wizoba notagetinga sun rays amaranzi gizoba gatera akatako yinikire haze vitamin C ikimera kizara umwana so nkibasa kuzara ibyani 15 konkiyo noza kubara ebyane byo rukwendaho so nyincha kusigaho ebyana bisatu bina kurgara bibiri kwikahari bina then oyorre metejo yena ogukwembebo ogukwenzuma no gukwenzuma then bebe yatanga kumera mwe bindi emwe mbabiriye biririze ogumana obusarano bihamu kandi nabyo mbikuyamba amara kingi gumaho bifero mu ko gutambaka hansi byarra byongerera amarugo kuboyine umwana gwino mutindo owiro binje bana bashoroma ino kuba kutugira ngo no ine kuratiriza ngwino mutindo guba kwenda bakatari umwani no guba rugwetaga mutindo umwana go mutindo ngurigirira no gutandikira umufamu
no gutandikira mfama abo kuba omwana gwabagura umwaka koko tukusora guri gw'omutindo omutindo gw'omwana gutandikira omunda y'omwani kugira ngo noja gufuhira gutagira kakoko gubera mu condition nungi eya kabiri nojo gitandikira aha kugusarura kugira ngo noja kubona cyo kazuma akakuzire konka okucha munonga wakariye enzu hameteje ya nyasaranda kucha mu ruzuma orwa ready orutaka be ready ukarura kakuzana urusarura bwanyuma then wagwihawo wamara gwiho mu musiri okuwaza gurebera aha stowa ono ngo ine papara bikumara omukwano ko mwana gwawe wano gwanuka gutakaza hitaka twahiko mukano nja kuchikorekaho ipapara yinko bayanikira umwani gutakabasa kuzomwitaka then ugwayuma hato mwana kugukoma mbenchi bwino ombuche nkabanza kuguguza kurabera afamu ndukusoroma ndukupima kilos nduguza ogwa red akonka egi season ntandike kusoroma nakorengana n'aba factory nabo ndukusupplyinga kwenda manye tani ninyamutani zingahi ninyamushingi zingahi kindetere gukora budget izindi ze kuteka omwani nimba nateka $5,000,000 omwaka nija kuya 12 so ndiyo ntaje tenga ujanga tungorengana n'aba factory ndigomba subuza aba bahansa abo abembagura hato mwana eka bake emirire kata achoma kiromba gitugura shinge mutwara gumane 13 gumishatu na 5 chikagati magura 13 na 5 kandi ari abiri magura 13 konkije beyi na yoter kubi aharevo ye sente netar kubi akwa kilonere mwe bikopoye ebikopo bibiri waje kompyangana n'ebihimba ye 12 nora ngo umuntu akubana hingo mwani naba yaba yakurakuraho ato ko mwana ubwo inoguno expecting kukorota season kufuna sente zikunyana hato go gurumu nimba iza korobuka denka $5,000,000 naguguza nkaguguza gomere mbasa iza kuya nja ko renginga gati ya $3 na 5 kandi ndeba ngo ejo target nebe tarinche ndibanye mayisangu season nk'ishatu ezo misho ina omyaka nkena ato go mwana gwatanka kweza $5,000,000 ahabwa amataji naza kusanga gukutandikira $2,000,000 and above okukongera amataji okukongera amatabi amataji niko kureta sente na nenzuma ato nugwingana cyo mbukuru bwago omwana nkagutandika guhinga 2019 namara kusaba ibara yanje ya retirement nibona tanga kuhinga omwana ogo so guriyo myaka guri hagati y'imyaka 5 guri hagati y'umwaka mwene kurga mwaka guri ya myaka 5 sana kugira ngo nyine ndizo erya hansi ko natanje kusimba go mukuru then nyina hansi nyine famo kwerugura nazo nkibirezi yo muntoke konka kandi omwinji gurya oguryo kwerugura guntu muto imirimo y'omwani tokaje kora wenka moderator abukuba omwani nugwenda kuceregerwa omwani nugwenda kufuhirwa omwani nugwenda kusoromwa omwani nugwenda kwanukwa so nyine family abana bo nyina university bukuba kunimba tuma mwe biza tuzamutusoroma ina kusoma weekend program anda kuchare nyona ngo abanje nyanda bona basoma weekend program aba kunyenye kusoroma omwana ogunza kunteganisa so nikora naba family amana kazore balance mbatekamu bankwasa amurimo gwo gukora omwani kandi orana harimo rutoke harimo kushayira ko rutoke harimo kubyara imitumba so activities ziba ziri nyingi ezo tukakora wenga isinjiro te kucera kuhinga mwani kandi twashango ino mwani gukurerekaje bueno ino kuwagirizeho ku engaginga community kubashomesa akingwa cyo mwana iki umukareba mu mababinji kandi umwatunge ntasa ka community nyawe omurimo gwanje kunarigire kunamaze kumura umurimo gwanje gundo gukora mu cyaro gw'abantu bakumanyira ninkorobwa kugambirira mikoro yemfu embaga so omukoreje mirimo ejo abantu mbegiso mwana munonga omuntu nakura irakari yanje ahugenyi akurira irakari yanje ndukuzikisa omuntu nafuna obuzurizi bw'omwana guntandikire hati nkegiseri yona ngatwagerambura kurga kuza a chorus no mwana gonka dena batakabanje bakweruguru mfamo yeruguru nabo bahingira omwana so kandi ati nimbi encouraging kunkusebonako mbeta muteka piki mureta hagureba abatinira ayikuja tekintu kandi cyango njyantikasika na kitandike mukunde banyumazi so community is sensitized erione ne catching up wireho bukuko yuko muntarho challenges zobwi no mukora project ije obuteganisa omwana oba watugambire challenges ya mani ezikunteganisa ebyanda bingi byisingiro
omusana gwazwa nugubagura mwingi kandi ugutwara ubwire buringwa nugutwara kwa katano okwa mukaga okwa musanzu okwa munana kandi flowering y'omwani ne taking a place enzura zansirete ninga kugwa okwa munana kandi omwana kukubagurije gutanka kurabyo kwa musanzu hato omusana gwagumaho hato omusana orurabyo rwabanza ruragara hatezo zikabe ziyesento orwabanza kuragara oru so twine challenge ye cyanda tukabe ntwenda mizi ndiyo ningezo excavatinga damu nyene hemwe nkatimba damu nche ntekateka companies go kumara konka niyo ningezo kujya ngo ngikome agere yine nimbasaga hebisa ibice then hato planning kufuna mingi abo plan ejo ine kugira ngo yineka support kuruga ko mu government ningo ryo noje korra ko mu mbeni ngasaba district ku mpereza mizago bandambura konka of course hariho confunding hariho okuteka mu system byana bitwara $5,000,000 kandi uburyo mu school fees zabana ati bakigamba $5,000,000 ati tuno banza wahunga konka nkanazo gwa nko kuzarara project ejo ninje extending and direto mu rutoke kandi ka district yachikunda yachaikingwataraho nimba narabaho utema mizi kujango takateganse nene kinde kitwinaha challenge yinyeneho enchebebe omurusozo muniyingi na no mitakaho nka ibisanso bitahumbira rabuhireho so enchebebezo omwagurukaricha zikabe zibonire omukuraka kutwara ikiri sahansi konka kuguryo mwanya gwa yeruruka hato musana gutera munonga ejo ni challenge yemenyine kandi okwarira ebinyansi mbyine konka sente nazo kuza kubiho ko murusozi nazo tuzangwe so ejo ni challenge wabo yarire wakora marakinge enough okwa mukaga nuguba kutakawire musana no kwa musanzu wakatawire musana hatwa kubo kwa munane nzora nsirete ninga nzabasa kwiza hato utandikiraho boshe ombwire bwo misho tuzakushangora ingayisebo omukwingo mwana ni targetinga kuhingo mwani hiki 10 hiki 10 nzabaza takomara itakari yanjye yona naenda kuhingo mwani basa kusiana hika 20 23 wangani targetinga hiki 10 naza kumara bwemera moneja kundenga so nyanze mbinge hiki 10 ati nimbura mu website hiki 14 nkarumba hikanki 10 so ngoma hikanki 5 neceka mukaga so kunya nkungu banahinjiro go mwani gwaba mwinji emeremende izo njya kugireka hati ngo saturating amwani mbeni mangunyo no mwani obanyine capacity yo kurite cyome cyanje obanyine store yanje kujya ngo mbase ku kugira ngo nagwo gutungwe na community kunda guhinga gutabo gwanje nyenga naguhinga gwakanya abakazi mbakwiza kusoromaha abasagazi mbakwiza kusoroma mwanogu community neza ku benefitinga epikinziza gusomba so nekintu cyangwa kindi yo ninkora abantu kandi bageze okukisoma nabo bakakikorera abandi nintegateka abantu bisingiro nitamburo misho watugambira ngo nyimo kana uhinga urutoke nurwo watandikireho konka tugira umwana so nitwenda tukompeyaringire sofa aho gire umwana na nenyuma ahubwo biro ryo mu rutoke noreba ngo entasya iriyo nehinduka muri ngoki hati urutoke tindarurekere urutoke rukagumaho narwo ni nduhinga konka rwo rwine emirimo mingi munonga rwine emirimo mingi oyino kusukamasa oyino okusatura ebisiku oyino kwarira so rwo rwine emirimo mingi konka tinkuza kururekana rwo njya kujyana narwe akanja kuba ni nkora bibiri nasukamasa gari sorutoke nasukamasa gari se omwani so nyenda kubikora byombi omwami baraka beno obutari munonga kunisingire mu bihanka yo bw'omwani abutari bwa mwana muri sinjo no bwinji sofa hata abantu batusanga mu maka bakutubuza omwani kimanyisangwa katari kariho kandi ko kurga waza kazaho ekikagati kyebukube mpaka ansaro na Tanzania nebyoma byonka ari byoma 15 oku ko kwatari yabiri hari shoma cy'omwani ko kuzarina hari yari sinja he kutandikira nebyoma by'omwani so omwani gwe tukuduba kandi hati nindeba omurutoke ruri sente zimbeni nyihamu tukujya ngo usarukire konka hati ndeba hati ngize na yongera hizo mwani urutoke haje mbenyame mutaro 15 hati kandi omwani hamu nka 3 so nyimanyisa okwezi kwanje hata nakutagetinga nindawo ndio nitasi emitwaro 9 so nyimanyisa nobaho gutakoze cyangu konka gwo gwongerira ndizo ntasi inzenta
iyimbire nyine nambo kine bigwereza binje kubasa kuteganisa fama ekine bigwereza binje n'urutoke akora urutoke nduterwa musana urutoke nduterwa ihunga urutoke nduterwa rubare urutoke bitoke mbegwe beyi munonga urutoke nduterwa ekikoko so ko kuza kubara urutoke ndwenda ho mirimo minje eruho konka mwana ko gubyara no basa kuvugana nko rubare kare nko busisi konka umwana ngo asa kujya risks nche munonga omukazi wa mutiro mu project niye muje umwana kuje mukundisa wareba ngo abana bo rude wabatiro no mukazi najimanya nagisupportinga naja kuna sibayo agureberera nangwa none ari mu plan zo kanda kumura bo kuba ugo gutembore ruguru hari umwana gukomara ngagwa baguhirogo nabana gurebera ko bawe nawe yatanka kikura so nabasa kurebera ruguru kanyonde birogwa kuniwa hansi twasoroma twagita hatukora ikintu cyango aho gutandikire ine cyo wagwiremo mbene twakubara no ogwiremo utasi ya kisofa icumbwe sente nyinje za kuyambere entasi ya season yo kubanza ekaberi yo musana kandi ukabagura umuto ogutinesha gutakwasa kwesa potinga shedi gukera kuce konkeje season kiyame mtwaro nkansanju season ya kabiri naguguza nduguza kilograms niyame mtwaro nkacenda so norangwe eze sente mtwaro 9 nkimanyi mesanga buri kwezi almost ntunge mtwaro nka8 y'umwani wazigita harutoke nanga amusara g'umuntu cyamaso umuntu nabayirira nkahi yirira higuru abamaka promotion no bamweza promotion akasente kayiyongeraho hata naona yendo miso kandi gwe noreba okugukora amataji okugukwengera gukora amataji nuko gukongera gukora sente so gwe ngukora sente gwemerire gute hitaji ryarabye jone sente gute ho sente jone sente kandi atorotoke gwe ndwasa komandozara umutumba gumwe gute hugwa kabiri ukwenda kwana no gwa kashatu konka tugomana gwarite kitaji gwa kita jone sente gwarabiza jone sente to kwa prayinga mu fertilizers nareba tukazigambira utinkumanya iwe no koresa ubukoryo ki kurenga umwana gwaguma guboni famu yanjaha eriyo muri hanga ruhango so amasaga bari isoko agente zukunaga ebinyansa bukujunda amataka go kushuma kuno so deposit zikwiza zinekirisa kinja nico kwa nintoke za kunuya zitabonire ari kirisa kinji ko kuzama kasana hacamuka mbona hati nyo kiri somo tinekirisa cyanatiremo naenda kuteka mumbe ni supporting mtumba ndukereza amashe mtumba ninjana yenyweraho konka ebye kizungu ebi mbentaka bikorisa bero mwana gwa gukiri organic tugwine songo mwana wanya no gwa batuze no gwa butusa no gwa butosa urukureba nayitaga umuhubuhabuzi turukwendera omuntu yizana kumbuza amagezi ni muhereza amagezi yizana mu supportinga ari kubagomeza uromu umuntu yaje atinye no mwana imbagambira muje musange yumba hereza umwana muze kubyara abwa umwana gwakanyamunongo mbantu aba nyensya tone nkitobonera so ningo bahereza one free cost minje bakure mwana batwara na hatugurumu akasana ko kagwisere then biza batwara baza kubyara imyanya yabo ariho umuntu utakagire mu kwingo mwana kandi ayinitaka we no muhabu tumwaki umuntu atakahinjira umwani abantu kuno ya isingiro bine activities nyingi konka bakakunda munonge yebetoke ngoko kuzamwaro kasanga abantu bakunda kuzuba nazo zamwaro sanga abantu batakufuna ntasi nyingi habyenyanza konka yabire home economic activity yabo so abakuno yaze so zone zo kurebezi ni zero mwani nga practicing akasoza no byaranya saranda ya yeraje munonga so abatakabyire mwani kabe ni basaba bakivumbiremo kandi government ekeseme kokora ebintu mwe mbyenda mukakifuba government eseme kuje kabantu ekabasomesa ekabateka program abarahinge umwani baguhinga base stage akwa government zakare zikazi encouraging abantu okubyara umwani okukora bitara okubyara uburo kandi kunagire Rwanda yo natangara buri muhingi buri area ihangande gyarije cyararahinge so ngabantu bisingiro tuyina amataka marungi cyakunda government bayiteke yo police abantu bisingiro bina amataka bahinga umwani tuzakatarekensi watandika nanye program eje yo buhinje no burisa ni nkusima yebare kuguma nanye nkaburijo antu batwine abahinji na nabarisa bo mutano kandi tukutambara ibyanga bitarumwe na bimwe kwetorora icyange kite cyaburengera wizoba kandi program eje eshahane zeze kuberho waguma watugitaho no yega cyango erizoba twasibana aine Jeffrey a black kandi twaturiyo muri sinjiro twareba ngo no mwani nayo nugwera kire yo mwani yatshobora ngo bwa hati
eri aha mutwaro ne 13,35 kandi waza kureba eco ne kingwa eco kuba cya leta sente nyingi kugerageranisana n'ebihingwe bindi eby'abantu barukwinga mbwe nicumanyisa ngo wabo ino mwani ombwinji sente noba oyine nyingi kandi yatoreka ngo naenda kushomesa abantu binjo muri isinjiro omu na munonga bamushikire hihi kureba ngo nabo bahinga umwani dero babasa kutunga entasya kuno bahinga munonga ebitoke kunkana neze sente ezo mwana zabegitaho entunguka neba yaba eyekika cyahiguru mbwene enjere yahereza abantu kananye nko muhereza wa program ujyinkwereza abantu no kureba ngo bahinga umwani dero kandi enstwe na twatunguka turukurabira ombuhinji na noburisa nakora na asafutur yahebwa aha kamera kandi producer nyine Privence Akampurra nyowe omuhereza wawe ndi Ivan Tsime katurebane urwa kabiro rukwija ishahano zozumwe TV ni yemwe mutakarugaho